Pauli kanu ning alampat ng patutsada, akusasyon at pamanyira ken social media at lula kataw deng deluma ng kasong cyber libel Porac Mayor Jing Capil. Mintay Capil ken Provincial Prosecutor's Office anyang July 26, kaya bereng kayang abogado bang formala i-file deng apulong libel cases laban kang Pyra Lucas, Heidi Dayan Cruz, ating administrator ning social media page a People of Porac. Agpangking alkaldi, magpalaganap lang maling impormasyon at magluwal litrato deng kayang destructors a fabricated naman o gawa-gawa mo kanu bang siraning kayang reputasyon. Mag-file kami pong cyber libel para kareng atlong personality na manyira po magkalat fake news against kay katamo. Banganta po protektahan tayo in kay katamong credibility and integrity. Siyempre po masisira na yung kay katamong image. Pauli da rin malisyosong post, alimu kanu iyay ng apektado, nune patirang kayang pamilya. May apektuhan niya naman yung kay katamong pamilya, ang po yung kay katamong pamanungkulan bilang ipanan ng kay katamong balen. Apektado niya naman yung balen Porac. Na karening kalaraman na pamanyabyanda po kay katamo. Akagid yun naman yung pamagarap tamo po kay Senate and Congress. Totoo po, maging mabayat ang pagsubok dinalan kay katamo, pero uling alata naman pong sa saligot niya palagi tamo pong mamarap karela. Samantala, nalamimye pangaliwang detalye ng kaso yung abogado ng Mayor Capil. O nang malino, ituloy da kanu yung laban king korte. We are filing libel cases against those who released the fake news against the mayor. We're just seeking justice in this case. In these cases we're going to file. We'll be filing around 10 cases. At tatanda ng mamarapyaking kontrobersya Capil kaya rin ng metokaling tuturing ng PECA Maragula Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub ang mayakit king Porac. June 6 inyang i-raid dereng otoridad in Lucky South 99 nung nuka rin alos sa duwang dala na foreign at Filipino nationals deng may rescue. Agpangkarang mikiupaya, illegal ang operasyon na niti ang meging pugad na naman ding miyaliwang krimen, kalupa ng human trafficking, sexual exploitation, torture, at aliwa pang krimen. Pauli na nini, minarap na Capil king sangguni ang panlalawigan, Kongreso at Senado ang timong resource person at karin ikit mo naman, impa magkulang ning lokal kapanibalan kin pamamyang permit at aliwa pa bang balaw siya makapag-operate in Lucky South 99. Balaw sing hearing ning Senado dikil karang illegal apogo, yan ning July 29 bistaman inutos na ng President Ferdinand Marcos Jr. ing total ban karang hanggang pogo king bangsa inyong July 22 kasaben ning kayang sona. Sibok na naneman ning CLTV 36 News akwa na ning panig ng Pyra Lucas. Ing metong karang kesuan o nangaliya mig-reply ni king text message a pedala na ning CLTV 36 News. Makabus ni naman ning CLTV para king pasyag ng Lucas at dengadwa pang midaluman kaso. Kaya bay Jennifer Salenga, ako po yung kakain Talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.